Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, docnije Kraljevina Jugoslavija, trajala je kratko. Zdanje Novog dvora, reklo bi se, još nije bilo najčvršće ni stalo na svoje temelje, a već je dočekalo novu državu, nove vladare i prepravke. Za potrebe predsjedništva vlada Narodne republike Srbije, po projektu arhitekte Milana Minića, dvor je preuređen u periodu od 1948. do 1950. godine. Sa glavnog ulaza uklonjen je centralni motiv, ceokubus sa timpanonom. Objekat je dograđen i proširen prema starom Milanovom dvoru sa novom fasadom, novim ulazom, holom i velikom svečanom salom. Dogradnjom prema starom dvoru stvoreno je predugačko fasadno platno sa kolonadom i monotonim ritmom prozora i stubova. Visoka kupola je prerađena. A sa severozapadne fasade je uklonjen niz prvobitnih visokih stubova. Sve to bitno je izmenilo prvobitno rešenje arhitekte Titelbaha. Slična monotonija stvorena je i na fasadi prema Andrićevom vencu, uklanjanjem centralnog krovnog motiva erkera, koji je zamenjen ogradom od balustera. Prema unutrašnjosti Pionirskog parka, u nivou Parkovske ravni, pod izmenjenim tremom, ostao je sporedni ulaz za prvi sprat, koji se i danas najviše koristi. A što se unutrašnjosti tiče, ona danas ima veoma malo zajedničkih elemenata sa prvobitnim izgledom iz vremena kralja Aleksandra Karađorđevića i kneza Pavla. U Novom dvoru je sve novo, posleratno, i nameštaj i umetnički predmeti. Jedina uspomena na predratno vreme je ovaj kamin maštovite ornamentike. Novi ulaz iz suterena vodi u vestibil prizemlja. Spoljnje, centralno stepenište je uklonjeno i mjesto njega izgrađena su dva nova unutrašnja, bočno u uglovima vestibila. U holu je nekoliko umetničkih dela iz doba socrealizma. Dva skulptorska pastoralna motiva, čobani i plodovi zemlje. Dok je na zidu u reljefu prikazan motiv iz radničkog života. Tu je i skulptura glava, rad Srđana Kovačevića. Na prvom spratu tavanica stare sale je porušena, da bi se dobila visina za novu svečanu salu. U njoj se nalaze dva značajna triptiha rađena u fresko tehnici. 27. mart Mila Milunovića iz 1956. godine i Kosovski boj Petra Lubarde iz 1953. godine. Stari hol na prvom spratu ukrašavaju značajna slikarska platna Lazara Vujaklije, Miloša Bajića, Nedeljka Gvozdenovića. Na
prvom spratu je i trpezarija, sva u toplim bojama drveta, koje stvaraju prijatan osjećaj. Slijede braun, zeleni, plavi i ružičasti saloni, nazvani tako po preovlađujućim bojama zidova. Ohridskim salonom, koji je sav u duborezu, izuzetno maštovito ostvarenom, završava se niz salona na prvom spratu. U hodniku na drugom spratu su slikarska platna, skulpture i mozaik Tri devojke. Na ovom spratu je i lepo opremljena sala za konferencije, kabinet predsjednika Republike Srbije, biblioteka i radne prostorije predsjedništva Srbije. A današnji Pionirski park, naspram dvora, oduvijek je služio za odmor i zabavu. Nekada je to bila dvorska bašta u kojoj su se igrali mali kraljevići, a danas je omiljeno šetalište i igralište malih Beograđana. U njemu se mogu naći i primjerci retkog ukrasnog drveća i žbunja, kao i nekoliko stabala koja pamte i one stare porušene dvorove sa nekadašnje periferije Beograda. U severoistočnom uglu dvorske bašte, naspram današnje glavne pošte, od kamenja za koje pričaju da je doneto sa Kajmakčalana, izgrađena je osmatračnica, nalik onima iz Prvog svjetskog rata. Sigurno je da su se i mali Karađorđevići, kao i naša deca danas, rado po njoj pentrali i igrali. U njenom podnožju nedavno su postavljeni bronzani likovi kralja Petra I i kralja Aleksandra I Karađorđevića, kao i srpskih i savezničkih vojskovođa iz Prvog svjetskog rata.
Celina između ulica Kneza Miloša, srpskih vladara i Dragoslava Jovanovića danas je nesumnjivo među najlepšim u starom Beogradu. Dvorovi u kojima su danas predsjedništvo Republike Srbije i Skupština grada Beograda svojom monumentalnošću bude uspomene na staro dobro graditeljstvo. Napokon, oni nisu samo arhitektonska zdanja ili istorijski spomenici. Dvorovi na Terazijama su i danas, kao i nekada, nemi svedoci i učesnici u sudbini Srbije i srpskog naroda.